Atuka. Uka. Ni hotire. Yo hete bui patoro mami mami wago. Makana khere. Stacy. Yes, me. You have one person watching. Wapitita ega saviet. Unakawa bre. Jeterede ka video kama. Ona venye nimejifunga huku hizi. Nonze. Ona tumara, ndorenda mara. Ni mwana. Genya bede moni na haduga. Hi guys, tuko Kapagara. My auntie here, Scott Wajiro. Say hi. Ine, tefe. Kishi negera keria gathitima. We nayo? No ndirakenda toshi. Ndiramaiga muno ni ndi mutu ni kumurika ehewo. Hi guys, tumetoka kupeana unga. Guys, tuko Ocha, we are in the village. Let me show you around the village. Tuko huku village. Rory iko pale. Sijui kama niko na network ya kuonyesha mpaka Rory. Tuko huku, we are in the village. Stano, hebu nifungulie hapa niwaonyeshe wasione kama tujafika. Engineer, tuko huku guys. Tuko huku guys. Nataka kuonyesha kanyama. Ile vita imetoka hapa nje guys. Ile vita ilikuwa hapa nje ya watu wa boda. Hey guys. Wewe Siba. Robert, ukikola utakula kitu. Kwani turera iko wapi? Guys, wacha niwaambie ile vita ilikuwa hapa nje. Guys, ile vita ilikuwa hapa nje ya unga. Unajua unga ya kwanza, lakini raha lazima tungeikula sahi. Tungekula uga. Sai inore kukirete. The weather is so amazing. Rory imekataa kuegia guys. Tukayeka hapa ndio ikibiwa. Tutasema Kameme sijui tutawaambia ilienda wapi. Wameenda. Ile vita ilikuwa hapo nje, tunawekea video. So kesho tuko hapo na tunasema video inakuja, msidare na mravi hiyo video. Kapagara already hatuna kama 50 bills. Haya, utaweza kuweka hii simu yangu? Nataka niweke yako. Tuko na Kishwa Mudhoni. Kishwa Mudhoni yako hapa? Oh, inakago hivyo? Inakango hapa. Let me tell you. Nje. Hapo. Tuko baka na Kish. Nice. Tuko sawa? Acha nikuwekee hii. Oh, inakango hivyo? Watu wa video hao wanakuaga na mambo nyingi. Mambo yao. Wewe. Wacheni niwaambie guys. Na isianguke. Wacheni niwaambie guys. Inafanywa nini? Tunataka kuhakisha light hapa. Wewe, inakiwago wapi? Na hizi inapotea simu. Hii inapotea. Ngoja hiyo iko sawa. Haya chini hii. Tufinye igia. Wachani niwaambie guys, sasa sisi tumepaka huko. Huyu anaitwa Stano wetu. Stano. Siwaambie vile vita imetoka mpaka polisi wa hapa wanasema uga isipeanwe usiku. Peanwe usiku. Mudhoni analeta insecurity. Mudhoni arudi kwao. Ameleta gunizimu. Tutasalimia your dad. Daddy huyu wetu tunamgawananga sisi wote. Huyu sio baba Mudhoni, ni baba yetu sisi wote. Ukiwa na stress unapigia Roja, ukipitia huku unapigia Roja. You are always welcome here guys. Sasa ubo inataka kutukura. Kanui, sikia. Wewe! Bosco! Wewe! Wewe! Chayo ukao. Oh, sorry. Sasa huku ndio tunakula kiroma. Sitaki kuonyesha nyumba ya Roja, ni just a humble home na viti za Murage. Hizi viti ni za Murage by the way. Mjue hivyo.
Hizi ni viti za Murage wa furniture hivyo. Hiyo unapatiwa flash hivyo. Na hapo nataka kuonyesha Mukimo. Mnanunulia Murage hizo viti. Mimi nataka kwanza yenye iko na kasalad. Ona. Kigondu ako hapa. Super chef. Yeah. The whole house is here. Tarora. Wenye tu hujakula kitu ndio hiyo kafagara yetu. Usijali, Mungu awabariki. Kafagara inakujaga baka na kafish. Inakuja hivyo na kastiu. Mwirore hata salimiana. Salimiana hapo. Peterson, huyo ni technician wa sound. Ona manywenywe. Ongezea watu manywenywe hapa. Derek ndio ako na turera. Mali yake Emero. Ekato ambeto bone. Aidorehere athuri kiria baruda. Huyo ako hapa. Roja. Niko home. David ako hapo, my boss. Stacy, umefagilia kuku? Kuku hakuna kukura free. My auntie there anaitwa Mama Winnie. Shiro. Master. Roja dokereria dona marauga baba yetu. Address the nation. Anasema ameze chakula. This is a big day. That the Lord has made. Yeah. Having that congregation gathering. Nawaambia ile vita imetoka na kupigia, wanasema tupeane kesho. Watu wamejamu bwana. Watu wamekuja in multitude. Kairetu no nginya kaugerwo ngemisi ya musi. Kwenda na Kafagara. Kafagara na tunakula hapa odi. Odi bet. Roja ikorovea no keria na no rari ini. Hena ini guys. Roshio mugato join Kafagara. You know? Mtusalimianie Nairobi. Gathemba amepotea. Utamtumia pin Roja. Ena goko agaturaga. Ena kuturasha. Turasha. Hako ni kagari ka Roja akakwenda kununua nini chakula ya ng'ombe. Hako ni kajikoni kaije. Hapa nipo maneno iko. Kwani mko kwa giza? Amuko exceed stima? Wako extend. Kamau, say hi. Hi. Woo! Nyama choma na Kafagara. That is how we do it. Kamau anachomeanga who in town and even all of us. You're on the rib. Do your presentation. Intestines. Oh, intestine. Oh, guy to maragai don't negere na direda ko marega ya na yenya. Jesus, Jehovah. Sam. Dore haka bero ka Kafagara ha to igerera matikona no Mukimo turaria. Dore hage. This is chest. We goja mo. Horera monyua ahigorero ni ndu wa soda. Roja. Horera monyua please. Intestines. We have intestines. Ruka tawa Kafagara tunazibeba hivi. Tumeanzia kuzikulia na hizi sio zile za kutus. Hii ni yetu ya kutoka kwa haraka yerera hare gitini ki. We got opposite. We have Ihu. Is this Ihu? No, Gerima. Yeah. Oh God. We the have one. Hip. This is hip. In Kikuyu Rohoge. Rohoge. Yes. Oh, Rohoge is hip. Hip, yeah. We have chest, Gedori. Gedori has maguta. Gedori has mafuta. We have arm. Eroja ni mutanai. Kogoro. Kogoro. We have Where is my mutura? You know me, I love mutura. We are making mutura right now. Mutura we are making. Yeah. Tutirakoma. This is mutura. Oh, Jesus Christ. Mutush. Mutura. Look at this. Kai mutura. Yeah. No igerera. Na rekoro ediria ni ndakiuma cukuruma. Roja ni muthuri mutana. Ona waigua gikihero ciana irio ni muthuri mutana. Ona he mburi ngeigite hari ithatu. Ngai tukaria rucio. Turaria na Kafagala. Na Roja tuhe nguku 15. Ngai. Na twathinja. Kai ungiuga uo Gathemba ni akugurukira bara na ni agire pin. Niki giki ni thubu. Ucio naguo ni thubu. Tareke tuone. Hey mariko guku kwagira mutwe. Kai. Ndama kaba ngiukire. Ndama ndumire mbia cia mutu. Mburi etare mutu atibori. Mburi etare head. Na tumathagiro. Na gasup. Kamuki guku kamuki kagirire guys. Na gathufu. Kwina foilo.
korwo gutiuma na nduma nĩingia monia makorobia na gũkũ thutha gũkũ nĩkuo tũkoragwo na mĩcurio itũ ya nguo. Our place is very bushy. You can have chameleons when you joke around. Is as green as that. Yeah. Rĩu haha thutha nĩho tũracinĩra kĩnyama. He, no hũrire tauro tene ũguo ya Spiderman. O twĩna kana kanini ka wa helper. Gũkũ rĩu na gũkũ thutha mĩcungwa, maya nĩ macungwa, mũcungwa ũrĩa ũrona harĩa. Kũu ndingĩthiĩ ndikarĩo nĩ thuraku na kũu thutha. Roja nyũmba yake kũndũ mahuti-inĩ kũu thĩiniĩ. Gũkũ nĩ cia Rosemary iria Roja augire atĩ ndiũ kana nĩ icio nĩ Cyprus. Rosemary iria Roja kugaga nungagĩra. Sina haha mbere. Rĩu nĩ njetereire mũtura. Ũyũ mũtura guys. Kena biribiri? Kena biribiri. Kahĩa. 10 minutes. 10 minutes. Nĩ ndirĩ kĩndũ ndigĩrĩa kĩndũ kĩngĩ ndĩreterera gakima na kĩrĩa. Na kamutura. Ĩno nĩ kĩ? Nĩ mbaru? Ĩno nĩ mbaru. Kana rĩu tũtirĩ tũrakĩanjia gũgĩikũrũkia, nĩ tũracikũrũkia guys. Rũciũ andũ a engineer tũngĩkinya thaa 5. Oh sorry. Sorry nĩ wĩra. Ngwĩciragia tũtirĩ wĩra tũngĩgĩka hangover. Roja nĩ arindũrire mĩratina. I love that. Thank you Kamau. Always. Nĩ njeterere mũtura na ĩno nĩ ihu. Na ihu. Oh nĩ ngĩrima. Stacy nĩ kairĩtu nĩ gakũrĩa higo? Higo nĩ gakũrĩa. Oh na ngoro. Kairĩtu kau gakũrĩa higo. All right guys. See you. Now see me. Amjaniona mimi. Guys. Oh, muto. Acha nĩ gũkũhe waku. Na nĩ wega kuga mũtu ũcio nĩ witũ hetwo nĩ aratakwa. Adama, Odibet, Samburu, thank you, Badirisha, Gavana witũ, ona Kwenya thank you, Metho, mũndũ othe ũhete mũtu. Gũkũ no nginya ingĩoire mũtu. Ĩno Rosemary ya Roja. Na rĩu nĩ ndanoga, ndathi kũrĩa. Nimeenda kukula. You are faithful. Sasa mnioni. Acha niingie hapa. Good night guys. We wanted to tell you tumefika. Tumefurahi. Sisi umemaliza ka video, tunawekea ka video. Oh. No. Gasoda na gakinya, Roja tũtugire maĩ. Hai. Karehe gasoda. Nĩ muona mũtu dadi? Akuĩ mũgũrũkĩre ubara. Akuĩ bara tuthũke. Nĩ gũkwagĩra. Aca ti kũhũta nĩ kwenda mbembeti. Nĩ tageithania hau no ũgeretwa. Kama ni Tony saka kiratu. Na my cousin. Na baby top ni my cousin. Tumwendete mũno. Na ũheo iburi rĩa nduthi. No rĩu nĩ twahinga kĩrori. Twanjĩ kũrurumia nĩ tũgwĩka atĩ. Oya. Ehe. Wena Bena nĩwe wanjĩrĩte atĩ maratathi maku nĩ marĩkũ? Bena maratathi ma B+. Warĩ na B+. Yes. Wathomeire kũ? Okay, ya mbere thomire Nyahururu. Nyahururu high school. Ehe. Ya kerĩ ngĩuka ngĩcokera Mĩharati secondary. B+. Yes. We no nginya tũgũbange. Ona akorwo nĩ gwaka bagara. Gacoda nĩ ndamwĩra nĩ gakinya guys. Kĩrĩa tũtakuonania no kanyamũ karũrũ ka kũharũrũki. We must. Hanyama. O nĩguo marenda. Ndĩ mũhũtu. Makũnjĩra macoke moige ona matirahĩa. Enga. Fire ni fire si fire. Watuĩka Kamau atĩ riko rĩaku nĩrĩo rĩrarĩa. Atĩ marenda kuona mara. Muone mara. Na nona Kamau nĩ mũndũ clean na nginya nyamũ ĩno ya waste. Ĩtagwo atĩa nyamũ ĩno? Dust. Aya shufa chef. Wewe tareire mũtura na thubu kabisa. Heria gakũnia gaka. Nĩ gastano ga gwĩthamba. No nĩ mũcurio-inĩ nĩ hega. Ehe. Intestines. Ehe ukamwena ũyũ nyume mwena wa riko. Rĩa ndoo cia Roja. Akuga no gũkĩte kuoya video gũkũ onanagie nginya ndoo ciakwa. Aya, mau nĩ mara. Kaina ndinĩria mangai nĩ ngũgũa. Nĩ tũhĩu tũmara. Nĩ tũhĩu. Ta ndinĩria kanini switi. Tu twatharanwo nĩ aũrĩa nĩ Stacy. Kai, Jehova. Ui. Twega tũhiũ. Kai nĩ thaka. Ici nĩ kidneys. Guys,
Ici ni kidneys. Nĩcio icio. Ici nĩ mbaru. Jesus, ribs. We call them ribs. Tũthĩnjĩte mbũri nene ta kĩ. Ti master bere. Thutha. Ici nĩ ngoro. Ngoro. Heart. Mũnyamũ wothe wĩ haha rũbũri ruothe. Gaya getagwo gakuo kaingĩ. Gakuo kaingĩ kau ndĩkendete. Gagathambio wega. Kau getagwo karwariũngũ. Wariũngũ. Jenzi nĩ kũmenya wariũngũ nĩ pancreas. Yeah, pancreas is wariũngũ guy. Ĩno nayo ĩtagwo back. Back. Na Gĩkũyũ Mũgongo. Oh, nĩ rũcuthĩ. Oh, nĩ rũcuthĩ. Rũrĩkĩtie haha. Backbone, spinal cord. Koguo na mbũri nĩ irĩ rũcuthĩ. Mau nĩ moko. Moko. Twetereire. Rũu nĩ rũhonge rũrĩa ndakwĩra. Nĩ rũhonge. Wow. Rĩu nĩ ini. Oh, river. River. Rĩngĩ nĩ ndarehe. Mitura. Twĩna mitura hapa. Na ũgũcoka ndaigĩra mitura ĩyo. No mitura hau. Nĩkũhe ũrahĩa. Ohĩa. Ndanigĩra yothe. Rĩu ũkĩomia. Ũnjĩte. Ndĩroka rĩngĩ nĩ ndĩtũmana tũguo. Tũmaigĩ nĩ baba akĩnjĩra atĩ nyambĩte atĩ ndĩe ngima. Nĩ ndahona reke Nĩ njoe. Ndiga atĩrĩrĩ. Nĩ mathini rĩu ndakĩnjĩra atĩ nyambe ndĩe ngima atĩ nĩyo nyendagia. Kaĩ tũngĩkĩrĩ ũguo na nĩguo ndĩhĩnjĩire. Na nĩguo terĩga nginya kwĩrĩra kanyama. Etagwo kici. Nĩ mũhiũ. Njĩtagwo Kici wa Mũthoni. Na nĩ kwĩthambĩte moko. Kaĩ nĩ thaa cigana? Tũrĩkoma thaa cigana? Na tunyue thaa cigana? Na tũrĩe kabagara thaa cigana? Na rũciũ tũroke kũmahe kabagara. Kũrĩa injinia. Nĩ kabagara. Bera. Bera. Atumia marauga rĩu rĩ. Urauga nĩ gũtukire tũgũthi kũhũthĩra kĩ. Na nĩ tũkire. Tũmahe macani ma LNT. Marega rĩu tũrarĩre. Nĩguo maranjĩra reke hingo-inĩ. Kaĩ Mũthoni ũthũkĩte atĩ kuma wathi Nairobi. Na nĩguo tũgwetereire. Rĩu tũrarĩre. Kĩrĩa macani. Ngamera kwĩna maburi ma boda. Rĩu rĩ turĩrwo. Twetereire rũciũ. Imagine. Ndio mara yako kana nĩ arũnda. Ngwenda thamaki. Kamutura nĩ warĩa. Nĩ ici ciothe. Ndĩaga mũtura ũrĩa Kamau. Kamau nĩ ndĩaga kĩreke akwĩra. Ndũĩ andũ maugaga nĩ henanagia. O mũtura na mara. Mbũri yothe mere. Mũtura na mara. Mbere ya Ngai. Aria mbere ya Ngai ũrĩa wĩ muoyo. Mũthoni arĩa tũmara na kamutura kena biribiri wega. Peke yake. Kangĩaga biribiri ndekũrĩa. Ndingĩrĩa. Ngathiaga ũguo agetia kamũkimo ka njũgũ. Akarĩa kanini. Yes. Yeah. He. Rĩu ici ciothe rĩ. Ici nĩ Akish na Stacy na Roger. Niĩ tũmara twakwa na rĩu rĩ no nginya ngahithĩrwo tũmara. Baba rauga no na rĩu athiriko rĩu arabu rũcinĩ andũ magakĩrĩa kĩ. Tũmara twakwa ũhithĩre twa mwana. Twa Adrian. Kamutura ka Adrian rĩ. Indo ũracomoka rũcinĩ ũgacomoka nako. Nĩguo wambe twarĩre Adrian. Akiuma cukuru rĩ mahiũhie marĩ hau na Quinta na Adrian. Marakũria kaĩ ũtigire gathemba. Gathemba na githĩ ndora na gũkũ ndambire kũnyua njohi. Nĩ waigĩra gathemba irio. Ndamũigĩra. Ati ambire agerire ya Karima mũrũngaru. Nipe 5,000 please. Dani. Tukule na macho basi. Manyata. Hatuwezi changanya video ya Manyata na nini. Kafagara wataniletea shida. Hata sio kafagara sana kama mzai. No ndangĩtũria tareke ndĩũrĩte atĩrĩrĩ nyambe ndice Roja atĩrĩrĩ Roja he kanyamũ mũndũ nyibĩte nda mũndũ no arĩ Roja nĩ ũtigĩtie ona gacohi gaku karĩa gaku ga gũthĩa irio na kariega maista hena karĩkũ okiruba ndũkĩmwĩra twambe tũrĩkie raibu Reke tũrĩkie raibu ndũmwĩre wena gacohi wena gacohi ũtigarĩte tũtũ haha twa ndiro gacohi tũrĩa tũmĩthabibũ twanyu ũtigĩtike he wagĩtigĩrĩire ndambĩrĩria gwĩka go fast turare fasting ithuothe sawa taheka frost njeterere kĩrĩa tunyue iris nĩ wabeo kanyama thiĩ ina haha thutha kĩrĩa mwĩkĩrĩrwo kanyama thiĩ ũguo kaĩ mũngĩkĩrehe soda ũguo gera haha switi
niki dadi gerai hare mutinagerio kabagara neke gaitiguo na ni moinokia na mutigatwarire hiki mitio ne atumia aburi arukine ngama he rucio nyama choma acha dada maheo choma hau thutha hakuna kapombe Stanley kamebaki kamze meta kukunywa hebu angalia kayega mai hata kamanyata hakuna hiyo wine hiyo ni gani hebu fungua hiyo ameachana nayo tutakunywa hebu eka kwa kage hebu iko na kitu hebu fungua tusikie kwani mzee yeye kukunywa hiyo kukunywa alikuwa anaumwa na tumbo hebu leta na amebakisha kadogo alikunywa yote kunywa yako. Tunashukuru ukiwa studio unaongea Kiswahili tunasikia ni lazima hata babaluya sinyi ni baluya baluya ni nini cousin mko na kura hata mimi kwanza nimechukua cousin hapana usiweke saa hizi sijakuna mara naweza kula babangu aweze kusema na mayanti mwingine yako hapa wabijuro ndukathesho ndukareonekerea riko rihiana uria rirenda ni ndirenda gasalad ko ni gakwa akarehe ndimonie ino thani iria omba igaga ombendaga thani ino my salad is here we ugere na thutha me Facebook ugere na thutha ndikira tumara Hiki baridi joi moto iko hapa nje. Hata nionyeshe guka yangu akiwa na wamukera. Oh my grandfather. I love you. Guka itoke ruba. Rito ya kudare tindikire men. Turatindikana na rume moja kwa moja. Sio roja. Ana. Dru rekegwire guka. Mauga ngwe kamatindika kamera guka ituri ajiraga njikara njika ndiri maruru guka kwa Fiji marake manya we guko na giteke kumugurira kiria giki asa gwacia ni kia modern furniture ginya marire maguku tukomagira ma modern rureke inde ni mwigania ateka mundu wa gukumena ni Guy 5.5 kesho mkuja hivyo ni muhonire andu nyumba itu ai mutirenda kanyama choma kanyama choma ai kayo jamaa matare tarokera tane rojo tare urakoma adoma eruja tara komata na yumo de kara kora one ke kahia ni mai kazi ni ode onora di meharate halo ni digiuma ule bekira gapo dikira speaker yo roja ni ate kakolide halo guys leo ni ogwo ni aje kutonisha kaya itu ai diti madoketu ni ore tugusumu na gukuri udie turenda roja kome ena gihari ya na live nikioda baho kinio igora ni Nakia. kabagara uko ni muthenya tukira nduri marenda guthaka ati imenyaga uria ndirathomithia ciana thia gutambu ciana yo gakũragĩrwo kuma ero andũ mona nyenio rĩu juzi na meambararia no ithuaya ĩni ũrĩa Mombatha kuma hĩndĩ ya mathiko gũikia matawa okay kai ni wega hau ndeto ekire njega
Atendesha video mwana. Asante sana dadi. Oya. Tokoa. Gai ndio yuri atiriri. No. Gafagara ni roshine sweet. Atea. Gai left over sa. Kareke to koitero rega deni arahura. Kore uswiti. Roja. Atoroiga ndio shabirio mwana. Ndurahota kugwa irio. Ate shoto. Kegodu. Gaye. Muta. Tarugu buhana baba atuye bwana. Na ria kulo mathomeire kũinde university. Mimi gitu ardinya nikari na. No le para su kago ngedo. Libo frere boke. No to era mora ibo kamo echabania. No ro jati wo chabania. Ali oro ama. Oro ama no bilo. No didoga tha kewe myaka yaku ni hetokete oni. Akaraiko meki ajogu. Rugo ko na ndio adoma to ko maite-ini. Tuona no tano no rire no Daudi. Shiro arage koma bedroom ya. Eni. Timasta eja kinore arari atere kai kwa rojare ko todo. Totiranya. Ukiwa hapo mimi niko home. Niko torone sami. Yes, I'm going to drop. If you drop my hand, niarate. Get back in your machinery. Oh God, you need to see. Hey, reta tena. Hey, Goja presentation. In one, Goja guys. In 1, 2, 3, Kegondu. By the way, mtu akitaka umpikie, hebu wapatie namba yenye wanakuza kutafuta nayo. Huu ni chef mashushuri. Yes. Kitaka kunipata? Namba yangu ni 0707 615 502. Again. 0707 615 502. Onan Kigodu Gatu. That's my name. Sasa umekewa? Mimi nataka utoe nyama uniwekee mara. Sitaki nyama. Ngoja kuweka samaki kaka. Tapisi. Ere. Kena gari. Rasha rapide. Kigodu. Ina gari keno. Kani dege kodu. Okay. Ngoja tawerere kama maki. My sweetheart dad. Roja fafa. Atira kinyi 70k roja. Fafa ito atira kinyi 70k. Miaka 74. Lazo Ni mai. muneko. Ni muneko leo. Muharoko. Ina kama muharoko. Nikunywa wako kuroja. Nikunywa kunywa. Mimi nataka fanta orange. Kunywa mai. Urugero kachai. Queria hot chocolate. Nika kawana taro. Ina hot chocolate. Katoto, unataka kuweka soda? Unajua nani ble? Sawa, wekewa mama. Kama kakaneka akiria. Manager. Ndio kwa dako. Uja kuka ireka sara dike na mango. Kamango no ina ni pilipili nyingi muno ni kugi. Yondu. Pero ni mara. Kai, mom. Ingia nikuweke. What? Guy. Hi guys. Otete tabo mumutika make, doka make, toroka kwenyu huo. Urenda mai mahioroja.
Anima wainaga neroragĩra. Roja ndĩrakwĩra angĩranyua karao. Daisy. Ate, omaga thaa 8. Eni mikora ya koma. Eni. Ate? Mwende tagĩrĩra makome. Na hĩndĩ ĩyo nĩahũrĩte andũ kambĩ kũu nĩambĩte gũtarũrangĩra rũme caku. Serious? Eni. Pitikwa Roja. Daudi, by the ukweli. Alikuwa anapenda happy bana. Friday, Saturday, Sunday. Denjure warugaga gatogo. Ndagĩte mũtũkia. Oh, nĩ atobokire. Nĩtekĩrwaga. No Roja nĩ ndĩ bara kwaria ma. Utagũcambia tondũ rĩu rũmwe no wongerere cumbĩ. Ndĩ bara. Wagũrĩte mwĩrĩ-inĩ. Oh. Karebo, ageta hura tetire gakezi. Ageta ngunyire mana. Kare kanini. Kezi agakariuki. Gathire ruraya. Roja re. Nĩ wagikinyete white cup. Wanyu white cup? Na kiria thigara wagucagia iko. Ebase. Rice. Wene bagitinya. We. Mũthenya ũmwe. Gwakinya mathaa ma kĩa nyũmba. Atokagia. Ukariga kia? Kiraiko. Roja nĩ ũthũkĩte. Yakinyaga. Unakiara thimo weigwe. Ndio ndo mazira ndio kumchambia. Unapenda hiyo dance sana. Ukishika babangu ushika heartbeat. Sasa nikasema hata ninyamaze. Nuosho. Tumalize fasting. Ndio ile marenda mutumere kinyanoza. Urahola kuma wajohi. Walienda mudhonida hivi. Ndio mwali ni Roja. Ndio wewe ndenda kula. Ile ndenda guthikiririo. Kula ciakwa ndi guthikiriria. Kuya na ta sweetie. Murada ate mweko. Roja no itarakiona. Kai Roja kai holi. Fra. Oh. Weko. Yo. Gairo wajo yokagera mutu engineer ucio. Ndigera Roja. Kwanza akorwo nĩ wĩra ndũkĩreke ndĩkia live tũkũhũrĩre tondũ ũhoro ũcio nĩ serious. Ireka tũkũhũrĩra ũrori tondũ ndĩ Facebook. Ndĩrakwĩra atĩrĩrĩ my dear. Ndĩ Facebook ya kĩrĩa ĩno ya Facebook live tũrĩkie ngũhũrĩre. Sawa my dear. Okay sweetie. Ndũgakome ũrĩ nĩtũkũmũhũrĩra. Roja thimũ yake ĩyo roma no na thimũ ya Roja. Wekia mũmbaka ũrĩa matiahoyana na kũrĩa. Nĩ wega. Aboere aya ate warĩkia kũcia thigara. Wanyu ukagucia ebase bagiti cigana. Na ora kaigere. Kahia no. Another one and another one. One to chonjo. Kuhia. Ndu warĩkia ũgeka atĩa? Ũkahinga nake. Ate kia Jobe. Gĩtagwo kia Jobe. Nĩ gũcina. We feji. Ĩrĩa kĩrĩ gwatara kĩherania. Ndĩrarenia feji. Ate igana kia Jobe. That's a new one. Koguo andũ matiga gwĩta kĩraiko. Kia Jobe. Kazi ni ya fagi. Kia Jobe rĩu nĩ ĩrĩa ya mbegũ. Tobacco. Kia Jobe. Kia Jobe is the real thing. Is the real deal. The real deal. Wewe. That other one. Hey, what is that kia Roja? Hey, Kia Jobe. And you are in town. Na leo ndũrehũra ngi Roja. Yeah. Topokaga. No munyaka wake nĩarũragĩra. Mĩaka ĩrĩa nayo. Roja taruta kagoti kau wona ũkorwo wĩna odi. Temperatures. Eli, tukarute gutanire kamera utuhe kia Jobe. Telling you. Heri irio. Na kai Roja namba. Nĩ maĩ mahiũ. Atela, tuenda maĩ mahiũ. Nĩ ndĩrenda Fanta orange.
Yeah, uduga. Tezige ideka. Kai turari dia do please. Hi guys, how are you doing? Nilikuwa nakula. Wewe Paula, hakuna kitu kama kidukuru. Mumeambiwa na baba yenu ni Kiajobe. Kiajobe. Asiharibu. Hayo ule ni kiuma moto we. Kwa gai. Ginya bisi. Ukira yadi ugakiregire. Haya. Ginya bisi gitirike moto. Kia wasa. Yuma. Uti muruda shukari. Nema. Just a question of how high or how low. Haya kidia kila ni kidia ya tiriga. Haya wathi uthiete. Niki garura. Niki garu. Kogo niki karago kaigwa ta kigarura. Team Kiajobe haro. You're being led by your 73-year-old dad. When Abogi ya Kiajobe. Kiajobe ni Kiajobe kana Kiajogo? Kiajobe. Kiajobe. You use those words so that the people may not even know what you're talking about. Yeah. Yeah. Along the line you are telling people that Kishi arakororo. Kishi araroja na mageo. Kenyo wa irato ukatokwenderia mugunda wa roja ni arendia mugunda. Ukogora mugunda na nira mine roja he mugunda arendia na hangianda. Arendia mundu renda petrol station. Until you just go around the corner. Roja ikaranite na head of radio ndarenda kuonwo ni kamera. Atene mukwaje kuga ndathiete gym. Ni oru. Eiro ni oria. Ntago atia. Kihara clean show. Atene gutuhe wira ri. Tutondo ndikumwiritere ndiramuhurira atene ararie mukari gukira mathaini ruwao. Na ni wira turahoya. Ndakigwa roja no mtu wake na ndikuhost guku. Uramenya mbeca ile tukwetwo cia mukawa. Ni ukuga guku ni urekeria Airbnb. Ndukana huriro waje kuheana ndeto igiroja. Reke tuheane horo. Tondu roja ni ndaga riri ukanitha. Ati ukanitha tari gathi. No ndagathio. Ni hakwenda tugathie twi serious. Andu aya twambe tutare ni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 18 20 Hana Besharo 21 umenye roja rediti njega Inareta he. Yeah tondu riu no utuhurithie bara njuru muno cia kuria dinner na nĩndie. You know the beauty about it, you're saying what has happened. Yes, that's the truth. Wago koma. Haya, mwakitoyo ri, kundu mwakitoyo ri tutiraigua heho. Ya? Na ndero akiroria raigwe sawa. Aterere roja. Riu twambe twagree tondu hota kuhuriro wanjie kurehe okari. Umenye cia toro. Na toro ni tugukwira ni cigana tutiguga haka memene. Cia toro. Cia dinner, cia rucio breakfast, na cia rucio lunch. Hau ni hakirite. Riu ri haha ri andu mundu agaikirie mutumia kindu Peterson no uri ratheka. Ikumutetera tondu roja no amuneane. Kai. Head on collision. Nona ngari re hurago ikadina andu othe. Roja ne ana andu guo. Kufa yote nyinyi wote. Ona siasa ini niguo kagata The truth is amera gate. Ni no roja ni mweri. Taraigwa na riera riu ria rikire. You know you are influenced by Rosemary. Yeah, Rosemary. Memory lady. Environment yari. Igishagi. No hawa ndara-ini ndukana tuneane. It's a risk. No, kwanza no horo na mutumia etagwo Janet. Ni wa finance. Agwĩrwo guoka mwĩra atĩrĩrĩ. Agwĩtia stamp mwĩra atĩrĩrĩ. Nyũmba cia engineer rĩ.
Ukiruta posta. Yeah, you are a pensioner with the Airbnbs. Yeah. It's making a lot of sense. Yes. It is making sense. Ahora ya no hará mucho ruido. Ella la mora di vero que ya puedo la corona que no ya le diga que making a lot of sense. Making a lot of sense. Ndoja tole ara tutigo coka guka no kairunja ndukana tukirite ne another Ngimuikia rungu wa bathi. ukama ngani ngana Nita isi mwega muno. Maruta maciosha. Ura wothe uramurambura ni aranyita. Invoice. And you know you've been employed at ExxonMobil for many years. Maybe 30 years. More plus. digits 30 years. Plus. Plus. ExxonMobil. Yeah. Nyeni ciakire andu ngiona muthungu Ndũngĩmũiya. Aya aitũ nĩ tũkũmahiũria tondũ rĩu kwanjĩ gwĩtio rĩthiti-rĩ. Rĩu gũthiĩ kĩrĩa-inĩ ũguo woe. Ĩyo bi-inĩ nĩ ũkũnyitwo. Tũrona na gũkũ nĩ twaheana mũtu na nĩ tũrenda kũigĩrĩra video nĩ thaa cigana? Tũbatiĩ kũmĩkĩra thaa ici andũ anene matanakoma mone nĩ tũkinyirie wa mbere. Skodi ya mbere. Ĩno ya mbere nĩ ya gwitũ nja. Raha ya familia inakuja nyumbani. Na ngemicuma na muciĩ andũ acio makoma marĩa andũ ano gũkũ. No rũja rũcio kũkamago thaa cigana? Ũkwenda kama ũcio. Ũcio nĩ Daudi arakama. Ũguo mũndũ araturwo nĩ haha. Tarĩu nĩ ũrĩa ndĩraturwo nĩ haha ingĩkĩra tene. Nĩ ũrĩa ndĩraturwo nĩ haha ingĩhota gũkĩra tene. Unaamka masaa yako. No no ũrĩa tũkuoyaga mũtu nginya gũikĩria koguo niĩ ndingĩhota gũkamata rũciũ. Sisi nĩ ũkandĩra ndio kama gũciĩkĩra nyororo na ndwara ici tondũ nĩ ndwara Ĩkĩrarika no ũcio ũkama na njĩra nene. Tondũ ndingĩenda gũkĩrio tene nĩ ũrĩa ndĩnaga Ndora wamokĩra. ikinya stress cia maguta ndarakarĩte Mwekĩrire mathaa make na gagace. Ũyũ arenda gũkĩra thaa cigana nĩgetha anyite. nĩ gũceta ara mũrũnja ndagatũkĩri. Nĩwe yanjũkĩririe thaa kenda. Cia mahoya ma rũciũ. Aca wakĩjũkĩriri 5 ũcoka atĩ ndagũcetete ara mwega ndũkĩra nĩ irio na stanu magĩthiĩ gũkama nĩ kuma ũrĩ kũra toro na wĩna backup ya ndĩraturwo nĩ haha kwanja atĩ haya no mĩtheko. So you're very generous. My dad is very generous. No, my grandmother was very generous. Sindio? Yeah. The best one. Ati mami wanyu aheanaga irio mũgatigĩria. Mami aheanaga kauga atĩrĩrĩ. Rĩu no menya rĩngĩ nĩ rũcinĩ andũ makanjia kũnyua cai. Nĩ gũkanda mandathi? Nĩ ũrairwo piki? Tũrarora rwaka iwathira. Ona mũkũingatĩtwo njoka roho. Kĩgondu, nĩ ũrairwo piki? O rĩu mwanyua nĩ gũkanda? mũcoka mũracoka haha. Atĩrĩrĩ, Derek makauma thaa cigana? Derek, urenda rori thaa cigana? 8. Latest 8:30. Obie korwo Ya Kenya. ya Kenya. So 8:30 akorwo hau. Fantastic. Tiki. Ndio Peterson. Haya kwani usiwaambie koko akupatia toa hiyo hata kama tunaigo pewa audibate bana. Tunakadereria at least watu wanatupeanga school fees bana. Rada tamude. Ati anasikia kuswim. Guys, Nyandarua is good. Guy, ni Nyandarua. Yani turaigua rugari ginya dire fura. Kuja angalia mtoto hii. Nani mama Brand wangemwangalia? Kuja peleka play. Samio ni kero mara. Wema. Kamau. Enda sasa. Enda na hiyo patie tunataka kukunywa for big people. Watu waende wakikaa na cheo. Wekerega for hiyo ine. Hiyo he. Mara. Interesting, thank you.
Nĩwĩre mami wa chama nĩ arahurũkire. Kamau. Engineer, Mora. Haya, ũkoragĩ na ũmaina warĩ mũru. Arahurũkire ira. Wakera, ũrĩa warĩ wakera rĩ. Muranga. Cancer. Wamera ina gũkũ. Ona nĩ manjĩra ndĩ haha. Sawa, no wega tondũ nĩ marakuona. Nyũmba ya nĩ arona. Nĩ arona yendie intestines. Kũrĩa kwao. Roja is truthful. Ndĩrakwĩra atĩrĩrĩ, no hau Roja nĩ Gil. Rũciũ. Rĩthiti. Rĩthiti nĩ gũkũ. Irio dinner. Kwĩ mathabu. Bed and breakfast. And dinner. And boarding now come. Boarding. Cheers. Kauga, I was reading. Oga, papa mati italiano. Ate gade tike. Ate. Roja gade tike. Twende tike omote, twanisho makalifa. Ni well done. No Roja harita ni daji. Iwe ndo thomagĩra kĩ italiano. Mwahoyaga atĩa? Domino's for Bisco. Domino's. No menya tondũ andũ ramenya kĩndũ ũrĩa rĩtwara rũrĩmĩ. Agawate thomagĩra italiano materutĩtwo kwĩ kazi. No nĩ moĩ. Romia secula seculorum. Roja takuhĩrĩria andũ aya maigua bori. Gloria in Jesus day. Etitera patronim. That is. Takuhĩrĩria haha nĩ hospitali. Roja. Roja ndo agĩtũtiza mũno. Atĩ ma? Father wa mũgũnda. Samgetuko na Karaiko wako wapi? Samgetuko ndio ule. Karaiko wako nyuma. Mimi sijapoa soda. You guys told us that we post. We are the first post. We are so excited to be in the village. We are going to be here the entire weekend. I wish I was your relative. Hapa relative ni what? Hapa by the way relative ni wawili. This is the relative. My auntie Sarah na my family. Sisi wote tunakuanga family. Hapa tu ni mimi tu relative. Hawa wengine wote ni wageni wetu. Salimia Roja. Kesho uko absent saa ngapi kutoka hapa? Natoka 9. Saa 3. Ni 20 minutes. Derek ndio atasema ukweli. Derek. Roja. Kuma haginya hizi ni ndaka kashikana. 2025. That you know to go na gashia. Kwa hivyo digo ndaka kwa nyume nayo. And that you'll be there. In fact show yako yake jet and something. So naweza toka 9:15 hapo. Dokere kenye na doa na kwa ya nini? Nenda mkote kwa space. Uko hivyo. No. Mauko bro. Aragira tu. Nike kira kumatia. Akumira na mbere. Eski. Akiri na fara kutoka kwa date. Ito kwa eski. Ono dorori ni hijete hane. Sawa. Ukiogora yale yakoro ni moro kile kile ndio kula mauzi yako ndio kwa ndio na ndio. Nema uko. Hey, DJ Dibuno. Samini uko ndukahori thimu. Kai tamuhore. Ona toroka na huko. Ini ateruma 1. Akinye 3. Dakeda. Okay huko kana. Aroka huko. No. Ucio ni oe huko no ni gwa kuingirira. Riu Samini akumwa guide. Bas. Ona ke samia tukiuga kwa shisha. Wake mwe. Yago geria 5. Wake mwe ni kwa kugera. Ni ngithii to ndigukinyie we mwe. Wekiro thubu.
Kimurarorana. Derek, si hapo utapigana 30 minutes. Kwa hiyo mimi nitapigana 20. Lufu, supu. Unataka supu, Derek? Na dere mumeorganizia hapa. Hiyo ndio First person to sleep. Derek yani hata mimi siulizi kama ninalala babangu anasema Derek kwanza. First class. Articulated driver is no joke. Kwa hivyo yeye na Sam. Namba 2 chenye amebeba is the key. Is the deal. Yeye ametubebea uga. Oh, that's so kind. Hey, makofi ya Roger. Any Roger. Where is In a size. public address, blah 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 blah. He's the top notch. No, I can Roger come closer. Nigetha rere. Nyondo wadu wale matesaga ta driver, house girls, chefs, ta manager to waku. That is making a big mistake. Yeah. Can't survive without having those. Yeah. A driver like those ones from Mombasa all the way to Rwanda. Yeah. Articulated Driver. Yeah. A class of his own in driving license. Ndio huyo Roger anaongea kizungu hapo my dear. Anauliza Derek ako na bibi. Ati bado. Oh, wasema sikia hiyo articulated driver. Wale tiko. Nani anaweka ile gas. Cha turela. By the way, that is very very nini. You know people really mistreat drivers. Na overtake driver na madharau na whatever. That's so kind. Go to give Corey West deal. Umeona vile amejaribu kuingiza pale kona. Ukipewa hiyo gari kurudisha kesho sione ni kazi rahisi. Kama hii dogo inakushida reverse. Yeah. How about that? Nilikuwa nataka kukunia. Kifanya hivi inaenda the opposite. Yeah. No nyone Roger. Keguni Roger. Ndo marenda kuona Roger. Tuwekera David. Roger yeye mwenyewe. Roger kwako. Ni waratu roho wa articulated drivers. Nimempiga brand, ananiuzia brand. Nawaambia watu wa UK unakuja. Unashia wapi Turkish? Yes. Tuone Roger. Acha niende pale Roger yako. Acha nikuje penye yako. Nitafutia kazi mama. Okay. Sini salad. Oh. Ni nani hiyo? Oh, mume nake. Lokera kabe vere good night. And thank you for hosting us. Well, thank you very much. And we praise the Lord for Johnny Masses. And you're a serious brand ambassador of Odi and Kabagara. Oh yes. Yeah. Oh yes. Yes. No joke. No jokes, no monkey business around. No monkey business here, guys. Yeah. So good night from Roger and family. It's been real. Peace. Oh, na mola walinde. Na waambie wachukue kura by the way Roger. Oh yes, ukubwe kadi ya Mungu. There's no two about it. You've got to be patriotic and doing what you're supposed to do as long as you live. Yes. Just have that card in your wallet. Yes. Because that will mean the future of your generations. If you want to see kids of your kids, 3 or 4 generations, yes, you have to make sure this country goes back to the right na riu ni ndi mundu wa guthikiriria ground guko maroiga atia roiga gutire kindu gigitiga gwikweheria aria mataratuma ciana citu igaikara wega oh mutiragarura shafashi kuna acha itolewe ikiwa namna hiyo kai kama baba haya ekaire mbere inyari iguru pio huku ni gwikweheria truth be said kai wira wa kai na ndio wewe uri aga sacrament Roger wikite wiki wa kanitha I've told you
mea krupa mea max makrupa niwe hia wito munene ma. That is the meaning of the rati. Nyamu mutiragarura cabaci. Cabaci yake yume ule ikai. Ate? Methona kera mutwara te bethe go kuno rucio ndingiorie rucio ni wira wa kabagara ndingika ciaca. Ni mambo yote. He's saying what the crowd is saying. Guy nake badilisha. Badilisha. 50-50. Okay. Feithi. Uwe. Rutine tha igere. Guy, Roger, why are you not being fair? Oh, I'm saying the truth. I've been in it since 2002. Guy, I can always even assess. I faith in my friend we. Fred or no Fred. Guy, oh, it's no joke. This is not playing matter. My MP. Oh, she's there. She's there. People are likely to give her a second chance. Any more brothers, she's doing good. She's doing well. A mistake will never be a mistake unless you repeat it. Yes. So she's top. She is there now. Hari gorone. Haya, ground. Na mugaga te ayugaga te arago ri hasura na hasura ya gutinina bia yondo. Hasura turagera ha. Haya, ni mwake igwa ni mwero kiria. The truth. The truth. Aria marenda kuhenio haha hatire maheni. Roja ni mundu uri a the Clement. Ngenda wega ni warie mahega tagi. Oria kurithie. Oria gikaina kiine. Gutire mundu gutura muoyo. Gutire ndungigwa kuma rukini kinya hwaini. Gutire kurone ko gukua kuma rukini kinya hwaini. Those are the facts. Hey. Guys, that's Tushune Kabagara. Ni ndikoragwo guku koguo ndeto wingi haudi na Roja. Nake ni uraiguire. Maipoza ginya tarahuhia. Atiriri, you see, ninye ndaguthikiriria. Because at the end of the day, no igwe ni ndiramwira Fred akanjira Fred or no Fred, those are the facts. Yeah. So koguo Roja ri ninye ndangahura ru macinani andu makanjira uria maroiga. We Ndio meno. I tell you. Guys, Nyandarua kutuko hivyo. Good night, guys. Mseme good night, guys. Good night. The whole family is here. Good night, guys. It's now time for sherehe. Tukichelewa msianze kusema na marati ndire na hivi turaiwa tamarenda kuthi kunywa. Ke, oga geto kera to geto. Oga mwikoroka gina kia jobi. Tende kia jobi. Ndio shiengi ya hii. Imagine Roja te uhikete we na shirora na here Roja agakora te arakenenda kia jobi. Atire father hiyo. Ukahushira. Ngekoro urite muno. Te imagine ati my sister wa mukero urite te goka kurehe shira guku. Na Roja ya akiuga ati ni maguthakia jobi ati thigara ciarema. Let me hang up. Bye guys. It's been real. I love you. See you tomorrow. See you tomorrow. That's my boss. JV Wanyina wa Gatoto from Nyandarua na bado na tutakula chapati na ugali. Good night guys. See you tomorrow, engineer. 20 minutes from my homies. Yeah.